Božić se praznuje i u porodici Banduka. Rodom iz Hadžića, danas ova porodica živi u Bratuncu, ali su običaje i pjesmu sa Sarajevsko-romanijskog platoa i do danas sačuvali. Dobrodošao da nam... Mir, Božiću, budete naše vrate, da budeš sasvim Božić. Božić Nebojša Banduka i njegova supruga Mila dočekuju se najvećom radošću. Tradicionalna nošnja, pjesma i trpeza samo su dio običaja koje su donijeli u Bratunac. Da se pričestimo prvo sa medom, sa česnicom. Ako se pogledaš dole, ako ti ostane lik na ovom medu, to znači da ćeš i dalje da živiš, da budeš živ i zdrav za ovu iduću godinu. Spremanje hrane za božićnu trpezu Milin je specijalitet. Kaže, sve je naslijedila od majke, a ponešto naučila od svekrve. I tako, česnicu, evo vidite kako napravim plisnato kao od jufki za piti, onda se unutra stavi parica, onda, pošto mi držimo stoku, konje, krave, od treski napravim zamislim ovo je konj, ovo je krava, ovo je svinje i onda je to još i zabava. Ko nađe konja, ti ćeš raditi oko konja, ti ćeš imat para. Božić je prilika da se banduke okupe, zapjeva se i poneka pjesma. Sinovi su tu u mislima sa mnom, ali su dole sa svojim porodicama u istočnom Sarajevu, jer dole žive, dole rade. Čerka je tu, evo, došla, pa će i doći i njezini sinovi. Dva brata Nebojša i Draža ne zaboravljaju svoje običaje. Svaki Božić isprate uz pjesmu i zdravicu. Božiću jedan